Kristo bakundwa mukama amuri ku mpande zine z'isi inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose urukundo rw'Imana rugusaba uduhazi bwiza byose dukeneye kandi ububasha bwa mushobora byose muturinde kubabara utwagurira imbibe uduhe guteturwa mu makuba y'ubwoko bwose. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatandatu, turazi neza yuko uyu munsi turiko n'umunsi udasanzwe mu buzima bwacu, sibyo? Nuvuga uwo kubwira ngo bon weekend arigiye kumbure byo kubwira wo uti byanga byarangitse bari kumbwira kwa kane ku mwaje kwa gatanu ku mugoroba uyu muhumure Imana iracari ku kivi iri kirakora kandi ubuzima bwacu mwumve ko Imana imuhesha agaciro ku buryo bw'uko ikunda ko dutaba. Rero ndasenze ngo amaraso ya Yesu Kristo atwikire ubuzima bwacu, ububasha bw'Imana bukorere muri twebwe kugira ngo nibyo byose byari bigambiriye ko n'ubuzima bwacu tubikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo, amen. Matuganire gato muri rizamu ryo hagati ya saa 12 na saa 9. Gato imbere ko tuganira mbisabira imbabazi. Ndabasaba imbabazi ari umukristo yambwiye ati uri kuravuga uzore wibuka yuko ubwira abantu benshi barenga umwe, uzore wibuka yuko utari inbox y'abantu. Niko koko nta kinyoma na kimwe yavuze. Arambwira rero ngo iyo uvuga nabonye ko yarari karatsimbataza indi message yari yahawe ku bintu bijanye n'inyigisho zo gusoma ijambo ry'Imana dukunza ko tutarinze gusigura ririmo ribene Levi aho avuga inyama ibikoko bizira n'ibitazira. Hari abantu benshi kijya kintu cyakoze ku mutima byanangaje kugena ari ibintu byinshi turiko turasoma nk'ubu mweje ngiye twasoma imibembe kubona atamu Kristo yarakaye nguko oye kandi mubona ari ibintu by'ibiherehere abana banyu bagendana na mugwanyu bugendana narahize no mu Kristo yombaza ngo ndabinge nambaza ati iyo uri muri periode d'ovulation kijya gihe cimbere gutinyanga cyangwa gihe cy'ubutinyanga abagore benshi mugira ibyo nuzeya cyo bisigurika indamubura ngaho navuze ku nyama ikintu cyo kurya mu kujya mu cyo kujamo abantu benshi murabutse gose ibyo bintu by'umubiri n'iby'umwanya muto harabarambye bataziye narabwinyama uko bigenda kandi ikindi nacyo nikito batangaza buriya rero yiri umwigisha w'ijambo ry'Imana ubumeze nk'iki uburi umuntu ushobora guhagarara ngo hagaza no kuko kuri kw'ijambo ry'Imana ukuvuga ukukumva sibyo sindakuvuga kuko nabanje kuza mu bitekerezo byawe cyo kuganira nawe ngiyo mana babwiye n'indoto iyo mana dukunda kuganira nitwore nkunda kuyakira hari indoto usoma nkaba ngombwa kutayirotora ntabwo atereka izoba nzigende mu zindi ndoto bizomara igihe kuki usanga ari ubuzima Imana yagushiriyeho kuko hariho n'indoto nziza ari amidara yawe ubwonko bwawe busesa ico warayemo cyangwa ico wiriwemo ariko kandi naho ngene kubona biza bifite ico bisigura mugabo mu Kristo urabanza ukaraba mbega simfatiye ku marangamutima yiwe ibyo bintu rero tubihabwa n'umwuka w'Imana twaze kuba tuyahabwa n'umwuka w'Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana yari irahiye ubwayo kandi ikabivuga mu bwuzure bushasha ntinabivuga mu bwuzure bwa kera no ni mama wa Pawulo yandikiye abakristo baromani ngo Imana yari yarahiye ubwayo ngo irarahira ko ijambo ryayo yandikishije yashizeho atagishobora kurikuraho sibyo. None nimba Imana yavuze ngo igikona kirazira jewe ko njya kwigisha igikona navuga ngo kizira no mugabe yongeze kwiga igikona Imana yagitumye kukigaburira Eliya ndavuga nti burya koko rero nikizira Imana iragikoresha. Niyo mpamvu babwiye Kristo ngo dukuremo ugwafu aravuga ngo reka ugwafu nuro bikurane igihe cigesa mwene kugesa mugabo reka nizo mbaraga zatwebwe vuga uko biri kora uko biri byatura uko biri. Ikindi naco nikitobatangaza iyo kiri kintu Imana itagomba ikuntererana nukuvuga ikima nkuko jana gisomye pare surprise y'abakona ndacitetse ndavuga ni koko nenda zitunze ndabaraye naco mufise mwokora ngo nambere kuzitunga je kuzita ndigikunda kandi nombri nibisigura ko cyo kizonjana mu juru no nshobora kutagiza nkwavu nkarya ibindi bizira nshobora kudatunga izo nkwavu ngakora ibindi bizira mugabo jewe nagisomye nkakimenya ubundi sanzwe ariko ndanameze unangiye nawo mbwira uti nk'ubu genda bakarorero sibyo wavuga ngo sinda nababarira genda babarira gose mugabo ndangakuremereza umuntu jewe unambwiye ngo buryo uzikunduhisha mwarigisha ukacyose ngakubaza impamvu ndakumwishije nsanze icyo kintu kubyukuri ngikora ndondera gukora igihushane cyacu. Rero ijambo ry'Imana nari kandi gifitiye ububasha bwayo mbeho no kugira ngo ucuronga n'ubuziya cyane n'ubuzishira
ho mwibaza ngo biroroshe kandi yisi Bibiliya Paulo yaravuze ngo hari abantu bazozuka bazukiye kubazwa igituma iryo tegeko bataryumviye hari n'abandi bazozukira ngo kuko ntari batazobazwa ibyo batazi kandi n'ubu twebwe turigisha mugani umutima w'Imana atuma mubyakira mukabifata nk'ankama umutima w'Imana atuma ubishira mu ngiro n'ukuri pe nta tegeko nta muntu nogera ngo nabwire ngo urugo rwa ruri inkwavu gusohora ntabwo ibizira dutunze mu mitima yacu ari inkwavu gusa no mugabo jewe umwanzuro nifatiye kandi ntabwo Imana ihumugisha abantu bose bumvise ijwi ryanje none ugira ibintu byose mvuga mu bishira mu ngiro no ahubwo mu majambo igihumbi nshobora kuvuga no mu bari 15 mushobora kubyumva haba harimo babiri byagenewe none abo babiri nimvuga ngo ncishe ku ruhande bizobashikira hari ababyagenewe nagira mabwiza ukuri ko ibintu byose ngo noshira mu mutwe wanje ngo ibyo mumvuga byose ngo mwebwe 15 ngo mfise mu telefone cy'amurenga ngo murabyumva no bandi umweswe nabandi umugome Imana izoba hakumva no kwakira nico nyene kuko aje afite amaso y'ugusoma gusa afite n'umuntu wawo kuvuga sibyo mutekane rero mutekane ngwande y'inkwavu hari ibijumbu hari ibiraya hari umuceri ibyo byose nabyo biracika gusa nabanye amaverse biblique bamaye kumbure nuko uno musterisa kanya gato kindoto no kwishura ibibazo nzokibategura ko inyigisho nta kibazo mugabo gusa mu byumve ngo hari ikintu Imana yabwira abantu kubera ikizira kihabaye akarorero mu majambo bamaye musome bamaye mu actes des apôtres ibikorwa byo batumye igabane cyacu icyo nzi ntaraje no gusesangura navuga Koroneliyo hakavuga Petero hakavuga abasuku ba Koroneliyo murumva abasuku b'Imana no Petero uhagarariye abasuku b'Imana kandi Imana yaramugejeje imusanga arashonje imusanga ku musozi imusanga ari gusenga imusanga mu itiro n'indoto imusanze ku musozi ariko arasenga ikamusanga mu itiro ari indoto iramubwira Imana yari ishaka kwereka Koroneliyo ko ushobora kuziriza icyo Imana yaziruye none nawe nimba Imana yarakikuziruriye si sawa none bisigura ko nanjye yakinziruriye no hari Imana yabonye kuri mu karere ko kurya inkwavu gusa urayibwira rero Imana nta kindi kintu ufise cy'ukuri irahezera kiziro akarorero nare twese nk'ubuje nk'ubu kwigisha ijambo ry'Imana bikuye hari Imana abanga ati muri ibihugu by'abarabu ufatiwemo n'umuka gusoma ijambo ryanje nta kindi kintu gishoboka ikisha ndaguha uburenganzira ninde wo kunyakamwibaza ntawe uhari kuko nyine ijambo ni warisomera ntawe nuvuga rero hari iby'Imana inzirura ku muntu mugabo twe natwuga nitwiteranye n'Imana icyo Imana yandikishije kivuga uko kiri ubundi kuza ngo uvuge ngo Yesu Kristo yarabikuyeho ibya kera Kristo nawe yavuze ngo mu mategeko igihe cyose bamugerageza mu mategeko Imana yacishije mu kanwa ka Mose nta na rimwe naje gukuraho nta n'injyo naje gupanjarika ahubwo naje kugira musingo niyi waravuga igakamye kiyaga bwarobashe bw'Imana bukora muri we ahubwo yavuze ngo naje kuyasibiriza nuko neza ahubwo ngo joho kuyimbika ariko we nawe Imana ishobora kukizirura kuri wawe none nigisha nshingiye kuri wowe nyene kandi en totalite ndiko nigisha plus de 10,000 personnes nzokunguka iki nzorongiki ahubwo reka nigisha nashingiye ku muntu nashingiye ku bishobisho nigisha nshingiye kuri Bibiliya ikibwirwa n'icyumva icerekwa n'ikibona wowe byakira nawe uvuga ngo ndiko ambwira abantu benshi ngo kandi message izosigara ni message izosigara Paulo ariko abwira abakristo b'i Antiokia nicyo kidukiza uyu munsi yavuze ngo nibaza kubabwira na Kristo aragaruka arabivuga ngo muce mugenda muhinyuze murabe ko bihuye n'ibyanditswe Randa nibiri muri Bibiliya mutekana kandi yaravuze ngo ni muri ibyo bakoreka ibyo bakora byose n'ibyari bibi no kuba jewe ndagisomye nkakirongera hamwe nawe nkatera mfata umwanzuro ntibisigwa nawe gufata umwanzuro n'uzofashwe ku nguvu twebwe ubundi tujejwe kwigisha tugasiga ni mutima w'Imana sigarambisha ibyawe Yuko atategeko rivuga ngo nitegeko risohotse no ninyigisho mbwinyigisho yari iri mu mategeko iri mu byabene Levi nawe ugomba kuba umwene Levi ubaho Nje kwa byo shaka Habisigwa ko nzocengira ubusaza ahantu rero ndabasaba nimutse muramugazwa n'amajambo avuga oya ahubwo gororokera kiri muri Bibiliya kuko Imana ishobora kuzirura nibinkabiga bya planning familiar byo bagore baja kushinga none nk'ubu uye kuja ku rushinge nimuvuga ngo ni kwicuma ngo ni kugirane ngo ni kuniga ngo ni kugira iki arabavuga uko babishaka bose umuganga akigisha uko abyumva namwe mwuka akabaho ko mubyumva mugabo kubyukuri hari gihe musanga biri ngombwa ko uwo muntu muhanura kugira ngo urugo ni rusenyuke kwaja kuri yo planning na karorero je naho ndagira iyo nama
eka ibyo si byandi ibyo si inyigisho yanjye sibyo ni ukuvuga iki none umaze kuyimugira ucigira n'umukobwa we ubona bari mujyana mugabo haranditswe mu biki nimugere mu rundoke mugane musenyi mugabo nimba babwiye iryo jambo buremwe yabwiye ku bana bangahe umwe Isahaki ntabwo na Ismaeli yari nta nuko n'abahungu batanu ba Ketura bari ubundi Burayimu yagize abambira Isahaki banga urubyaro rumwe no kubyara ku muhabara no kubyara ku mutekano murondera Imana mukuri ku jambo ryayo bisigaye byerekana umuti mwiza kandi hagikintu na kimwe kivuye mu kanwa k'umukozi w'Imana kizobatira imunsi no mvira ibikorwa byabo kuko nabo bafise urubanza rubarariri nkumabwije ukuri nta kintu na kimwe nanyigisha n'imufise mu kintu cyanditse muri Bibiliya ngo ngaruke ngo mvuge ngo urumva uhinyanywe nk'uko no aho ushobora kujanisha icyo twita croque ushobora kujanisha byonyine hamikindi nacyo ngomba kubabwira ntimuzoze mwitwareka basi umwigisha w'ijambo ry'Imana bibavuze ati ni iki kizotubuza kuja kuraguza avuga ati muri mwebwe nzobatorera abantu baza babasigurira babarotorera ariko nigeze avuga ngo baza bari Imana nkanje umweranda sibyo nibikunda musari musawonye n'Imana avuga ati kubitarimo yaramenye ko bitarimo akisanga kubisekara Imana yamari Imana izokwamira hejuru yacu mugira keneye ugerageza basabikije bijambo ry'Imana inka kujya kugizene inka kujya ku mwana ariko yiga gutambuka ukaronka umutera intege nikagira de gatambuka gushika kazoshingura kandi natwe rero kuri intambara y'umwuka intambara y'umubiri ya kamere y'Imana muri twebwe na kamere y'umubiri dushinguka duhere tuvuye kuri iyi si cyangwa byacu bitandukanye nuko rero mutekane rero byo nibisubire kubabuza amahoro nibisubiye kubatuma mwijigwa nibisubiye kubatuma mugirane oya mutekane gose Imana nyene amahoro izibyo dukeneye undi mugisavuga ngo nshaka kwiga kugera kuri nivo ya nyuma gukora trading kugira urugo rwiza gutembera mu bihugu byinshi no gufasha mu iterambere ry'igihugu c'amavukiro iyi ni intego kuko bwazo ikiri icifuzo ikindi gitekerezo kujya rero kwigaho ushira umutima muri uko kwiganya hanyuma kugira iterambere ry'igihugu wirinde igisombe kuko nta musima y'iterambere ry'igihugu nta munebwa iterambere ry'igihugu nta mwicenye iterambere ry'igihugu ni kuvuga iyo ugomba iterambere ry'igihugu buryo wagombye iterambere ry'igihugu cyo mu ijuru ibi rero biharanirwa sibyo Bibiliya iravuga ngo guhera kuri Yohani Batista ubutwari buraharanirwa kandi intwari zibushoboramo imbaraga zishiramwo ubushobozi none rero kuraje nanje ndaguteye intege kandi iyo wiyumvira ibintu bwiza Imana irabiherekeresha ibimenyetso n'ibitanga Imana rero ntikakureke ngutakare turakeneye abarundi n'abarundikazi benshi beza kandi beranda bashobora gukora icyo Imana yabasabye gukora undi mukisavuga ngo muraho mwaramutse neza natwe turashima Imana nanje ndumwe mu bakunda kumviriza inyigisho mutanga zikandema mu mutima hamanagira mu ndoto n'indoto nabonye ndahantu ndi kumwe n'umuntu umugabo umukuru wa korali nkabona ariko ambwira ngo ndamukorere umwavu ariko ngiye kumukorera agaca awuntana niho naciye mbona ndi kumwe na mwene wacu ambwira ngo raba urya muntu agwaye umukurikirane ngiye kumuraba sanga agwaye diyare ambonye acishaka kugara umuryango ngo sinje yari niho naca mbona ndahantu ndi mu gahinga kenshi ntazi ico ndahantu bariko bateragira irengarenga ariko sinabafashije nabona kumenga ndi mu gahinga kenshi ntazi icyo kavako niho nabona umuntu ama inkoko zibiri nini na ntoya ambwira ndazizungurize hejuru ndabe iyo zigwa ndabigira mbona ziguye hamwe nje ndikangura ariko numva ko indoto zawe zirimo activity zirimo umurimo zirimo igikorwa bisigura ko ibyo ari byo bisigura ko uri mu gihe cy'ubugirane cy'intambara mu buzima bwawe ibyo byonyi iyo activity ibyo wakoze umva ko n'uwagiye bundi guhabwa inkoko n'umugisha mugara ufite ko yaciye gutegeka ikintu cigiko gukora bisigura ko harimo umutego mu rugendo rwawe harimo imitego ngo ikindi kintu naco ngo wabonye urugendo wari urimo
nabonye ndahano ndi kumwe n'umuntu w'umugabo umukuru wa korali nkabona ari kambwira ngo ndamukorere umwana ariko ngiye kumukorera agaca wuntara hano yumvire kumwe n'umuntu n'umuyobozi wawe mu kwemera niyo kuyobora inzira yawe mugabo wogi akagusaba ikintu mukorera sibyo wewe yabihisemo kwikorera umwana mugagaca gutana ni nkuko woja kwireka mfatire ku kantu ntikigeze gusirikira kubona kana sentire wanashaka jewe nakabyuye namwebe nari ngiriye nkumi haraciye nk'imyaka akabwira na mwene ko haraciye imyaka itari mukiri iriyeje ya 15 no kuvuga embi yatubwiye kugene yagiye kwirega kirego ubusambanyi uwo uwo yanye ko akamubwira ati yamarano n'ibyo ntiyamubwire mu cyemerezwa yaho yaramuteze mu nyuma mwandikira agakeda karongekana n'ibyo bakobwa bakora kwitwaza amubwira agende hagiye kandi sepreni yaduhenze ko yari ekakireye kuko twabana muri uwo akera amubwira ati mbese none wowe none jewe ni wongeye kwagiza abandi mba yamuhayiza agamije igomba mu kanwa wongeye kwagiza abandi ubundi muze mugwanye ubugome kuko bubaho ibyo tuvuga ntibitakara heri pahore sambore meze kuri Christ ariko burya n'amapahore y'uwo munsi ntagenda kuko arasigara ku mbuga zitandukanye sibyo kandi mutima ko mutuciranitse muze mwiyuba kuko ikintu mwakoreye yahishije kidasokorokera ahagaragara kigeze tumagira impamvu atagisangira kandi twamamisa cyose mu gatondo twaje kukaza gutuvuza niho rero yabitubwiye byaraheze haciye imyaka myinshi nabizi ko namwe cyaciranye na bene cyose baracira ariko mwumve mu byo biraba nukuvuga rero wewe ugwiye urumva n'umukuru n'ubishimye mukuru wa korale ni nk'umuyobozi w'umutima wawe wowe waragusabye ngo nkorere umwavu yawuhisemo sibyo ubundi kwikora umwavu ni kugira isuku ngore kuko umukorera akawuta ni nkuko yokwemukira ahubwira ikintu uri umufashe gukora kumbe agambiriye kubabaza umutima wacu kubabaza ubundi rakadabaye nk'akaruhu uri nk'umwana w'umukobwa umuntu akagusaba ngo muryamane nk'akarorero sibyo akagusaba muryamane ku by'ukuri umuhungu w'umushurashutsi ashaka gusambana umusambana iyo agusabye iyo ashatse kwabira mu gusambana akabura hasambana abayikoreye ingingo abayikoreye ibiki baragusabye ngo zimukore nubwo bafasha ngo umukoze umufashe icyo kintu numva ko uwa wakiriya micafu yiwe kabika undi ni micafu mukuru atari umugabo yakwabira gusutse n'iyo ubaye kubere yiwe ubaye kubere yiwe n'ubwemo mu babazora ni ubaye kubere yiwe mu byo muze mu byumba kubere ni ikintu kibundo icyo bashiramo umugabo atari wiwawe usambanye uri umugore ubaye kubere yiwe sinzi ko mavungu yabona umugabo abaye kubere yiwe no nukuvuga rero wewe ahubwo agace usanga wewe wagiye kumukorera mugasanga bigutaye agaca guterana ati ntibivuga ko twaryamanye ntibivuga ko twagize kandi abakarorero uherutse niho mu byumva rwose uherutse ari umugore twaganiriye ambwira impamvu urugo rwe rwasenyutse sanga buriya Bibiliya iravuga muri Zaburi ngo umunyabyaha niyo ari mu gihugu cy'intungane ngo yiruka atawumwirukanye kuko ubwiwe muri babona ko bose bameze arambwira ati jewe mpamvu nabwiye ati naryamanye n'umwana w'umusore akiri muto mugabo umwana w'umusore sinamenya ko agomba kunyigarurira twame turyamanye benshi yose ati rero mpapuro mfata umwanzuro ko ibyo ntazosubira kubikora fashe umwanzuro ko ibyo ntazosubira kubikora waca abantu umenga namuciyemo agiye kuyanura ati kandi kito gutangaza akiri muto n'uwo ashobora kurongora urugo rw'ati kandi yerenze ni kuvuga rero ndavuga ni none mwabitumwaniki n'amafaranga yaguha cyane we wamuha kwara abasore bamenye ibanga ku bagore babasaza kwera abagore bafite amafaranga mugongo ntera hariho n'abagore bamenye ibanga ko bakiri bato kuko bagomba gukamura ngo ati kiniki cyangaro nta mwana azonyibika ibyo byose biba avuga ati ya rino ni gito muri kura mu rugo ni kumugabo yarabimenye kunikeka ko yabimenye ngo mbaba ngo bafise ngo akire amafoto y'abantu banje abashira kuri Facebook arabapibiye ngo kabavanga nandi bakekana amafoto yanje ngo ndi mu cyumba cyane umusanze muri iyo ni kuvuga iki rero urumva wa iminaniro yiwe we arazi ngo agiye kumutura umutwaro
mugabo asanga bose bananijanije ariko cyane uwababaye ni uwo mugore mugabo mwumve nawe ngo yari mikoze ni kuvuga rero intege nke zawe urimo sibyo intege nke zawe urimo zizokugura icyanzo cya shetani ugaprofitwa n'ufite icyizere woha imitwaro yawe ubu nyene witeze ko ari umuntu akomeye kuri wewe agaguprofita ukibaza ngo aje kukuremurura sibyo kandi nawe akakwereka yuko umufitiye akamaro ngakumbe aje kukunaniza